esse negócio que eu da ele se condiciona. Não é mesmo porque ele um modelo iPhone. Não falou ele lá, um iPhone. É muito obrigada. Quer cair, né? Tem que fazer de barulho.
Et conseiller de l'autre pédale qui toujours fait chaud, avec une nouvelle famille éclairée, je parle. Essa mulher se manda assim, ei, eu não vou ver como vai te mandar. Negla, sabe de mim abaixo uau. Alors bon, si c'est vraiment, Jésus, pas ça. Pas moi je t'aime, parce que c'est pas monsieur. Et mes femmes là. Oui, quand on parle d'iPhone. Hey, mais pas loin iPhone. Ah, et pour moi, on va le faire zone, on va le mettre iPhone ça. On va le faire zone. Ah, le charge. On me donne monsieur. Déjà ok, on met madame pour le iPhone là, on va là aussi plus, on va parler tout à l'heure. Chérie déjà là. À l'aise baby. Imagine un qui t'a mandé un bagage ou un compte. Quand tu es chotia d'ailleurs, pour une situation, on va pas faire ça. C'est vrai, mais on va tout voter pour l'acheter Samsung. Non, mais chérie, ça va cher. Pas besoin, pas besoin. Relax, ça va cher, bébé. Non, non, ça va cher, chérie, ça va cher. So, qui soit fait? M'acheter déjà acheter le prix. Pas besoin.
Fais-moi plaisir, baby. Je vais acheter pour, s'il vous plaît. Non, fais-moi plaisir, chérie. Je vais acheter pour. Nous ne sommes pas capables de tout, pas capable. Non, c'est pas l'argent. Non, c'est pas problème l'argent, tout ça. D'ailleurs, on n'est pas un problème l'argent, mais chérie, tout ça. Non, baby, fais-moi plaisir, s'il vous plaît, please. Fais-moi plaisir. D'ailleurs, je vais acheter pour, je ne vais pas capoter pour. Fais-moi plaisir, chérie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais. Je vais ok, chérie, pas vous fâcher. iPhone là. Ça va? Ok, bon, iPhone là, d'accord? iPhone là. Pas besoin que tu iPhone là. iPhone là, d'accord, chérie? Ok? Please. Chita. Non, comme moi, tout ça, madame, on est la caille, comme moi, tout le tempérament, tout le temps danser, comment madame a fonctionné. So, ouais, là, je suis content, là, c'est moi, tout ça, on est la caille, pas bon. Pas besoin d'inquiéter. On ne va pas fâcher. À l'aise. Non, baby, relax. D'ailleurs, déjà vous, ok? Déjà vous. Moi, tu ne vas pas fâcher, non. Pas fâcher, chérie. Pas fâcher. Pas fâcher. Ok? Relax, à l'aise. Ok? Ça, c'est l'iPhone là. Et de déboucher ou de déboucher? Non, pas de question d'être timide. Vous mettez déboucher, c'est tout à fait à l'aise. Oh, aqui é Madon. O cabelo lá, não lo já imagina, não já estou com a minha lá, mas é importante, né? Não pode fazer papel, não é de novo. Não, foi será. Foi ser, o problema do cara é o belo pode sair. Aqui é. Oh, o belo já irá. O som de dedicação dele. Yeah, aí pode ir, doutor. Aqui. Era, né? Ele pode sair. Esse de nós, eles eliminaram o futsal de vamos precisar da solução dele. Quantos anos ele já sobre? Quizá sobre como primeiro lá, zigno. Onde você vai fazer mesmo? Não. Quizá só zignar. Eu bebi a minha ciência. Foi boa para iPhone, não muda o jeito. É charge, já game. Mas eu cheguei para pegar. Não vamos complicar, vai complicar a semana. Eu sabia lá. Não sei se não é mais. Allez, quand la salle, quand on lui met un capement de gros d'iPhone, allez, quand la salle, vous pouvez lever l'iPhone et vous avez ceci. Mon iPhone, je pense que c'est pas mal. Não vou preferir a faixa lá ele já porque não passa logo do dia um pouco slide vai cortar um não vai desmizar não é como mais agora mais para ele não vai ter telefone não ok tá válido ok